Chairman w'akakiiko ka Public Accounts Committee ahabwa Bushenyi District Haji Muhammad Kamada ashyira hamwanya ogwa amezi garimo kureba enshongeji omuri Kyabukuma hatabo maintaining ba ni national water icyo kiryaho kasika gafiri river alone hatu nubwo kwagariya ga national water hatubwe service nayo ketaro river alone nubwo kwagariya ga district nubwo kwagariya ga national water hatu abwa kigataro ngo amize naga national water auditor general yaga auditingira mu district go kagasagato mu national water. This is a project ya district bakaje auditingira mu auditor general tayihaho evidence irikwereka ngo amiza go gakahibwa national water. Miliyoni ziri kurenga 25 zikakoresebwa kora mizaga bitu gafagatyo ini ownership because tubaragajire twenda turebe gakurgaha umuryogo ona gakugenda mu national water iwe nka district nka auditor iwe nka ntwitaga document ejo teko kwa biruho tukabura hatebyo nibyo twenda tukaremerwa kaga kwasa abwo abantu bayimba tunga miziga bagahire bariya nabo kabatagine kandi nabo tubagiye hona nabwo cishangirwe ngo muringo gwa mizaga gakozerwe mu tuguru kushoboroka kurunje nko kugabire gine kuombe kwa mpaka hamuhero barukuronkingo bigura mizaga kaza kacwamba ishomero national water niyo yakoze rumwogogwe naco nije gidatizana hatu wanongera ngo nagitu gaburizo aho nyoti kucenga echapito chitukureba wate necha district tukwe anyetegereza chairman ntwenda turebe document a district Bushenyi not sub county net any other person akwandi ngova nanke umbahandiko akwereza national water. Shamone na amanya umbazi w'ibitabaha bwa district ya Bushenyi kwabuzi bwa hanshonga za mizaga okunu kwashoborire should be this side abo kuba side ekateking over chi bakoka managera accountability na ta document na ta document si omwa district because we akakora nwe aba supervisor akana supervising international water nane chindi konkanyo nareba mizi kana gasha kwa Sheikh Abdul Latif.